So, mapan tayo di message sa'yo tayo tingal daw. James 1, verse 21 and 22. Ito yung ay batay, ti mensahe tayo tatangal daw. Nga Christmas, ti mensahe. No, tinadumapiman basta Christmas mo ti mensahe da. No New Year siguro, nag-isurok tayo about new things. Amen. Pero tata, hanga December, hanga Christmas, ti mensahe. Okay? Ito'y, pasaan tayo? Okay? So makita yun dyan. Okay, basak King James. Okay? So dito'y ito yung ay batay di mensahe. Receive the word with meekness. The engrafted word, kunwari dyan. With meekness, which is able to save your soul. First nga message, receive the word with humility or meekness. Naima, wano napakumbaba. Awatem the word. Receive it personally. Receive mo ijay, biyag mo. That's the first thing. Or first, the message. Verse 22, be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. So that's number 2. Receive the word first, and then be ye doers of the word. Hallelujah. Receive the word with meekness or with humility, which is able to save your soul. Amen. And then number 2, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own self. Amen. Dito yung amin, dito yung church. Ano ang agpay so tagdangdangag the Word of God? When it comes, iti application or action, ijay tayo nga, makita nga, dutihaan na nga mo, timang aksyon. Example langan, nagiging na isuro-suro for how many years about believers' authority. So, for me, hanak ka maragsakan ni Jai. Tati pa karagsakak, no makita ka nagiti usursurwak, nga ibiyag na di insursurok. Tipang kitaak nga adu ti talaga nga handa nga amo nga i-apply. Dagito'y masaksakit kas mga rigyan. Unay nagkababasit nga banag, ay po kasla na matayan ngay nga. Sabagay mayat na tapiman, kagpatulong na, ti prayer, pero that's not what the Word of God says. No believer kan, you should know how to exercise your authority. Hanta yung nakalipindar ti pastor. Because saan nga ti trabaho ti pastor lang, hanga di mga karkaranag ti sakit. Ti trabaho na to equip the saints. Mang-equip ka na kayo tapno amuyo nga usaren. The Word of God is alive you. Amen?
Hallelujah! Ada na gijay, ora nagbabasit nga banag. Katawan kami tara aramidan lang ay. Kakasya dalatan. Kunanay jay. So ano may nagpay karakapay? Kat nadjay nga tao na bayag nga born again. Manipod palang KM3 adan. So nga, agladlading hitak, O Lord. Kas ano kabayag nga isurwak na gito nga tatao. Tati kwa kuma, no maadal tayo na gito'y Word of God kat may apply tayo, makatulong tayo dira duma, nadjay ti on fire nga church. Handa nga baby, giant. Medyo mature na gito yan Hanot kiti nga amin nata, dapat ni Sir Robin Piman. Talaga nga, i-apply namot na ita. Damat ni Pastor Lando, i-apply namot. Amen. Damat na giti kakadwa nga na luma, i-apply namot. Ngam panay kita akot, panay leader amin, na giti man i-apply Nagiti hanunay nga leader, wano congregation, kawan handa nga makaya-apply. Hanga kasi ti church, ma-equip, agbyag tayo amin in the power of God. Hallelujah! Bagaman dya kaabay mo, agbyag kay the power of God. Agbyag kay the life ni Jesus. Hallelujah! Awan kami ti mangyari ang dati demonyo kat oray ansisit na itangan demonyo, oray unano, no, kuldito na awan na oray, basi-basit nga demonyo kat di mo maparmak unless nga usaram day authority mo. Awatan niyo, iso nga, nadjay garo ito isurusuro ka na kayo. Now, mapantayo nga mo na, ijay, receiving God's Word. Receiving God's Word is very important. I-receive you, ijay, sariliyo. Amen. Receive the Word, the Gospel. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. So agdangag kayo nga nalaing, kat aggressive kayo. Kaslamangan da ito Ano in parada da, gawam nga isamol, ngalngalam kat tilmunam. Kasi ito word. Okay. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Receive the word with meekness tapno isalakan na di kararwam. Salakan na di mind mo. Salakan na di will mo. Salakan na di emotion mo. Amen? Which is able to save your soul. Your soul is your mind, will, and emotion. So, aluin di mindset mo. Di kailangan nga ag-change. Emotion. Will. So, ano receive santo ma-save jay soul mo. No, han mo receive the word of God, hang ag-change si mind mo. Ano di mindset nga masaksakit, hang ag-change diyay. Ano di mindset nga poverty mentality. Han ag-change sa gijay, no han mo receive the word. Even your emotion, your will, ti pagayatam lata, kaslan na inlubungan lata, unless nga i-receive mo ti Word of God, nga bang isalakan di kararwam kadagijay, nga negative things. That is, nadjay malang di kung kunada nga renewing up the mind. Renewing up the soul. Sige, basa. Verse 1. Let me now remind you
Okay. King James Translation. Makita yo, kinireceive ti Corinthian Church, gospel nga in-preach ni Paul. Ni-receive da ijay lang agis-istan. So ano awan ti receive awan ti pagtakdaram. Kajay ma-receive mo, iso ti maitakdar mo. Ulitak manan, jay ma-receive mo, iso ti maitakdar mo. Maitakdar mo, no ni-receive mo. Hallelujah! Isu nga ti Corinthian Church, ada pagtaktakdiran da, tada ni-receive da. Ni-receive da jay gospel. Hallelujah! Isu nga da kayo nga umaumay ditoy, uray mano nga tawon nyo, no? Awan tiris-resiban nyo. Kayo lang ag dengdengag, ngamhaan nyo nga iris-receive, ijay biyagyo, ijay magmangagyo nga gospel, awan ti pagtakderan nyo. Kat no umay, iti atak ni Satanas, matuang ka nga dagos tawan ti istan mo. Karkaro in matak iti LBM niya, iti anniversary ito pa lang. Matakmanan dito eh. Haya po karon di ay, sa sarunod na kitay, kakadwa ti request, sa sarunod ay, iyog na nga, last nga iyog na kanak, apay, medyo madititsan ko Ang kaya karalagan, nagsap ka pa'y. Ang kaya karalagan tapno sursuruam kausaran ti authority. Madirikrik na agkalingutan. Okay. Kaputi asin ni Apo Diyos, umay ka karalagan ka, but next time, you need to use your authority. Ang kayat nga inuubing amin ti surwak nito. Nagidagdagdagag ti live stream. I-apply da, karaagasan da, nakayukit din. Na-spoil kayo ngayon. Di balita da ni pastor nga mangkulkuldit no ka, anak ka kaparakas jay. Agbautak no mamingsan. Getting something? Iso nga, nakigtot. Hindi kasay itin bagak. Wala ta, nuhan nyo i-apply, never you nga maawatan. Hanyo nga ma-experience. Kaya nga i-apply yun sa'yo ko nang agpaypay sugayam. So nga, ano din, na problema na, ay po na gito'y. Ano problema yo? Ibaga you are, nga you are blessed in Christ. Amen. Apay nga nalay tayo magsongom no, mapandi katotohanan, mapandi tunay nga experience. Awan magayam de daduma, But kada kayo nga mangyap-apply, I salute you. Hang kayo pa nga bumanog. Makatulong kayo pa kadagiti adding you. Amen? Ngamno dyan nabayag matanan nga amoy gamin ti kwan ko mati Word of God nung 3 years and a half kan ka born again, dapat amumuntag stand. Ngamnuhan pa lang, sige, dati, kuha na pa lang dahil, pawayway. Ngamno sa nga pulon nga taon mo, you are abnormal. Abnormal ti growth mo. Are you getting something?
So nga da kayo umay, hanyo ay alaw nga da kayo ti abnormal, hanyo ay alaw nga da kayo jay nangelngel nga dumngeg, hanyo ay alaw nga da kayo da jay, han nga makay-apply, da kayo da jay amuna nga mangi-apply. Amen. Kasi gabi natin, siyak pa ikat, han nga babalin. Han nga babalin nga siyak, dayahan nga mo nga mangi-apply. Ay, han nga mabalin nga siyak da jay sa nga maka-experience iti truth, the gospel. Ay, han nga mabalin nga siyak da jay kung kunak pa yati. Nga kita the word of God kat saan nga isot mangyari kanyak. Han nga mabalin mangyari kanyak retoy. Kasi pa yati ti decision ko in my life. So, susulwak na kayo. Takitaan nyo na ganyan, suruan tayo nga nakakats up, isuda ti kaskas jay, ti spiritual. Tanyo na kiti outreaches tayo, nga manag-i-apply, makita yung tigi, growth, ken uray material nga kinabaknang, agmil-millionaire na nga talaga, nga uray they are very poor, ididamo. Adun tinang lamano kanyak nito I'm now millionaire, pastor. Amen. Uray di outreach sa'yo. Pero saan na kamapnak, edya kagudwa lang. Kaya't ko dyan 90% kuma. Hallelujah! Okay. So that's verse 1. Verse 2, King James. 1 Corinthians 15 verse 2. Kitaan niyo, by which also ye are saved. Anya na jay nakaisalakan kadakwada, jay gospel nga ni-receive da, nga nag-istanan da. Sut nang isalakan kadakwada. Katipang isalsalakanan ka na tayo ti gospel, kumplito na ita nga salvation. Halang impyerno. Salsalakan na tayo ti poverty. Salakan na tayo ti sakit. Salakan na tayo kini Satanas. Salakan na tayo ti fear. Salakan na tayo ti doubt. Salakan na tayo ti sin. Salakan na tayo iti kinanangnang. Amin nga nagnagan ti tao. Isalakan na ka the gospel. Wow. Amen. Isunod jay ti mangyari no resibam kat agistan ka, isalakan na ka. If na ito'y iti condition, if you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Malaksig no, bareng-bareng ti pamati mi nga gospel. Isungahan mo, barbarengan ti pamati. Iti gospel. Believem nga wholeheartedly. Amen. Hallelujah. Verse 3. Pose. Tainawat ko kada kayo. In-preach ko kada kayo. In-deliver ko kada kayo. Itimet, ni-receive ko. Makita yo, nga tina-receive mat ni Paul, gospel. Ni-receive na, sana in-deliver. Iso nga kanayak, dagito yung surusurok, receive ko in my life, i-apply ko in my life, sa ko i-deliver ka na kayo. Sa ko i-preach ka na kayo.
Tapno ma-experience yung mat. Hallelujah. Kunak nga rod naglakamot. Kaslamangan lang, luwa lang na tayo. Mangan ti physical, ken mangan ti spiritual, kasla pariho mat lang. Tilang spiritual ngamin, believem, acceptem, ijay sarilim. Nga i-meditate. No mat physical food, acceptem, ijay ngiwat mo. Ngal-ngalem sa kakatilmon. Naglaka. Uray to pa'y napulot ng aming sakot. Physical food diya. But always remember, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Amen. So, parang pariho di ekastatimangan. The Word of God can physical. Hallelujah. No may magbagamin kat, kasla kayo, margirigatan de daduma. Dapat, yes man. Naglaka. Kay isang ulak, kangal-ngalak. Uray to pa'y awan hingipon ko. Kunang kumaday, bakit? Ibirok nagpostiso. Ngapapay ti Word of God. Naglaka. Tenggam. Awatam iti biyag mo. I-welcome mo iti sarilim. I-meditate mo. Kastuyak isuti ko na ti gospel. Dahito iti biyag ko in Christ. Isu itinbaga ti gospel. I receive. I believe. Kastuyak tata. Kun kuna ti word. Ayan na di Word of God. Ichay 1 Corinthians. Kung kukunami ichay. Hanga palay de total nga. Kwarta. Amoyo ka di. Now. Tata. Ang kayo madanagan man nito. Iwano agbutang. Pero, idi umay ti COVID. I saw it. And a night vision. Na jay danom nga nagapoy jay lulans. Nga nagpigsa nga sumangat. Jay kabanbantayan. Kat kamato na nagiging tao. Kat ado tinalmes. Ado tinatay. Hangko nga mga COVID na jay. Pero nakita na jay may night vision. Now, tatay idi may isang arabi. Ito iti second nga umay. Nakita in may night vision manen iti fire nga naggapoy di baba. Very talaga nga gumilgil ayab nga apoy. And then kamata na dagiti tatao. So pati di fellowship tayo, tada tayo mag-fellowship, usto-usto nga kita na dyan umay. So nga nagsisina tayo, magsitaray. Ni Bobby kanumot, ni may isa nga nakita pala ka dyan. Nga hapot taray na. Kat naudiak nga, tinmaray. So medyo siya abutan di ubot na. Pero I know, nga napigsa akmat nga koy dyan. So now, damdamagak manan kini Lord noan niya rin. So, that is second nga umay. So, kailangan na tayo, may establish tayo yung gospel. Tatilang makaresist, karag ito yung nga didigra, kung may ti last days, jay strong ti faith na kini Lord. Maybe na ito yan na jay, ipaprapisin na sadho,
Prapi-prapisin da binihin, prapi-prapisin da nga dati second, nga umay nga mas worse than COVID. So, hang kayong agpatay-patay. Fire din yung mahanga, fire ti Holy Ghost. Because magsitaray ti tao. Ano tinatay manan dyan. So, nga ibagbagak ka na kayo, no apay nga permi, kayat ko isaksak ka na kayo na ito yung life of Christ. Tayo so lang ti saan nga kaya ni Antichrist. Iso lang ti mabati, jay namarkaan kini Jesus, ti saan nga ataken, tagijay didigra nga diay. Hallelujah. So nga, namun ko man ti believer na ito dito yung COVID, namun ko man ti uray may isang matay. Takrot lang ito man. Tinadumahan na binilib ni Jesus, ti binilib na di vaccine. Kanang ko ibagbaga pa dito yung church tayo. Ni Jesus ngamin ti biliban tayo. Hallelujah. Okay now. So, for I delivered unto you, first of all, that which I also received, kuna ni Paul, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures. Anya day in preach na, natay ni Jesus, kaputi basbasol tayo. Verse 4, basa. And that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Yan, the gospel na. So, the gospel ni Jesus, can jay in workout na. The gospel. So, ano may panggap kas pangarigan? Mapantayo jay. May panggap iti kas pangarigan. Okay, healing iti pagpukusan tayo. Pero no prosperity, awan dito yung nga naibaga, na may isa nga gospel. Pero ado atin workout ni Jesus. Di may isa nga in workout na, He became poor, that through His poverty, you might become rich. Gospel liyay. Binayada na di poverty for you. So nga ti poverty nga spirit, ang ko mga isuti agrinkin ka. Because nilipas ni Jesus ijay cross. So no apay kanya kay magbagak, I am blessed, I am a millionaire because of that. That's the basis ko. Not my pocket. Amen. And I am sure nga no da jay believing ko kot genuine, from what jay faith, ag-work jay. Oray da kayo kuma. No biliban nyo jay. Isungahan kayo lang ag-trust in your own ability, nga haan kayo ag-trust, iti panagbalin na nga napanglaw, nga isuti ng bayad ti kinapanglaw mo. Ngamlo ko nam nga nalaing ka nga tao, outside ka, ijay grace. Haan nga road nga dadjay, panagbalin na nga napanglaw, ti binilib mo, no di kiti ijay sarilim. Iso nga no, kayat mo nga talaga nga agbiag, kini Jesus, bilibam, hanga gaputi laing ko. Gaputa nagbalik ka nga napanglaw, ngayon karom ti kinapanglaw ti biyag ko, so nga rumang ayak. Dahil grace nga kunada. Nga hang ka ag-trust jay sarilim. Ag-trust kay jay finished work of Jesus. Katya laing mo, ag-work jay anointing. Hallelujah! Ngam na i-reject mo jay workout ni Jesus, han mo nga i-receive, kat kunam nga jay sarilim,
hanga work ti anointing because ti proven ti anointing ti believe in Christ, ti finished work of Christ. Ti same ti healing. So ipakitak maramdaman eh. Pero mapantayon, be ye doers of the word and not hearers only. So nakita yon dahil James 1:22. Pero mapantayo pa yung duma verse. Matthew chapter 7, 24-27. At isaan nga mang-i-apply to word of God na laka nga matuang. Matthew chapter 7, verse 24-27. So you need to apply, you need to do, you need to act. Amen. Hallelujah. Do the word, act on the word, exercise the word. Amen. Practice you. Okay, basa. Oh, tuloy. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it feared not, for it was founded upon the rock. So makita yo, jay mang-receive jay sa ok, kat i-apply na, kasla da jay may pasdak nga balay jay bato. Kat umay itilayos, umay tibagyo, strike na dayay. Pero saan nga matumba, tanay pundasyon ni di bato. So nga dito na yung may pundasyon, jay mang aramid, jay mang exercise, jay mang i-apply, ijay ni-receive na nga word. Oh, jay siya nga mang i-apply. Next. So makita yo, narba. Tanay pundasyon de kadaratan. So kasi gayam da jay, tao nga uray dangag na ti word, hanang ik-exercise, hanang i-apply, hanang ak-aksyonan. Nalaka nga matuwang. Amen? So hantayo nga kasjay. So, mabibless na testimony, tagamangkayan ba yan? Testimony tatay? Okay, praise God for that. Amen. Kaya lagi di pa pastor, o lagi di na duma pa pastor, na mag-receive ti message tayo dyan YouTube. Ano lagi dyan nga testimonies? Nagdengdengag na lang. Kat maribrivive da. Mag-agasan da. May ikat dyan complicated nga sakit da. Hallelujah. That's the power of the gospel. Mangisalakan nga rod. Amen. Kati salvation or the word nga save, suzo, the Greek word. Save, delivered, heal, kaya't nasawan, mangagas, mangwaya-waya. Dahil kaya't nasawan ti salvation, uno save. Salvation, soteria, the same lang, deliverance, healing. Amen. Isung umay na gitoy, na yun na nagita. Next, 1 Timothy, chapter 4, verse 7 to 8. Sige, pasa.
Okay. So makita yo, ano tik exercise bagim lang, profited a little. Basit lang maitulong na. Kita nyo ito ba? Katawa piman di may sa kadwa tayo. Idihi ko Wednesday. Nagpa-pray na kat nakita. Di mas kulado nga kadwa tayo. Tapos nakutukutungan. Kaputan na ilbim. So na jadi umay kanyak kita. Bodily exercise. Profited a little. Di na kaya ti LBM. Kinmutukutungan na. Asyanan. So, kung awan uray maskulado nga talaga ti tao. Ang santuon ti demonyo nga talaga. Ti kabutang na, ti mangik-exercise the Word of God. Pipiapay ni Catherine Coleman nga nakukutong ako na ni Chester ta. Kung ko na napiman kat puti power. Amen. Ti oray kat takadakal ka no. Kasi mo kat pulos. So ti importante mapno ka ti kinadiyos ti Diyos. Hallelujah. So ako inayon nyo gamin, the Word of God, halang nga bagyo ti lumakadakal, tani, pagtudurkungan na kayo ti enemy. Uray dakadakal kayo nga tao, uray maskulado kayo. Kitaan nyo ni Ikwa, pero I'm sorry Sister Claire niya, Mariano, ni Brother Jupri, maskulado. Amen. Maskulado physically. Pero, ano day tunggal agtutungtong kami, no prosperity kuna napi madaya kapsat. Awan may bagayo kanyak. Talagang amok kag milyonaryo ak. Rumang ayak na talaga. Naglakak ka ma-receive. Naglakak nga ma-meditate. Ngam na ito'y man pastor. No healing. Apa day? Nagrigat. Kuna napiman. Iso na jay tinang tamaan jay enemy. You see? Iso nga, haan nga di prosperity tinakatamaan na. Ijay body. Ti health. Because dinmakal their heart na. So their heart na, di dinmakal na suffocate, di panag-angas na. Kapoy jay, di may samat kit limat lang day, kakukwa na, ka-exercise na kinday, injection, segundo ko na di kaadwa na kagik-exercise. Nga madimat lang kadakwada. Adamo lang ijay, hospital, a bodybuilder, ada jay manan, jay heart naman natin din makal. So kas jay. So nga, bodily exercise, profited a little. But iti godly exercise, profited for all things. Ada promise na tata, kenjay umayto, ti masakbayan nga biyag. Natikayat yung exercise. Yes, exercise yung tibagi, so pa jay, basit nga ba itulong na. Tas syakmat nga kurang ti exercise, anak ka makakalayat mo tanan, tituro tatan. Madimanan. So, kailangan kag-exercise. Pero, tikayat kong exercise, kumano na is the word. Hallelujah! Okay na, mapantayo ti examplean. Yan ko na ito'y. Dito'y healing or deliverance. Pag-combine na tayo ti healing and deliverance, ambuyo ngamin, dito'y gospel ti healing and deliverance and workout ni Jesus
para amin nga believer na ito'y. Tinaduma ngamin, tiya muna sagot da ito'y. Ada ti sagot nga pang-amin kunak. Ada ti sagot nga pang-espesyal. Are you getting something? Kasparigan salvation. The salvation gift. But the salvation is for all. Healing, ti panakaagas mo, jay authority to cast out devils para amin nga believer. Han nga special people. Are you getting something? Mabantayo dyan, Colossians chapter 2, verse 12 to 15. Ni Jesus, inabak na amin dagitoy ijay cross. So, kailangan makita yo, work out ni Jesus ijay Calvary. Ijay cross. So, nga tinaduma, nabalor ka nakuha na ito nga minsahi. Tinaduma, foolishness. Tahanda nga muti balor na. Ngay jay gayam, tinakaisalakanan da. Sige, basa. Verse 15. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them. Oh, disarmed, spoiled, tinaduma, dito'y reduced to zero, di kaya't nakasawan na dyan, ni inlabusa na pa isuda, tinaduma nga pautaros, iti authority. Da Satanas. Kaano ngay naramid ni Jesus diyay? Ijay cross. Ulit. Verse 12. For you were buried in Christ when you were baptized, and in him you were raised to new life because you trusted the mighty power of God, who raised Christ from the dead. Sige. You were dead because of your sins, and because your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive in Christ, for he forgave all our sins. He canceled the record of the charges against us, and took it away by nailing it to the cross. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Okay. Nangabak ba ni Jesus ijay cross? Anya na dagijay inikat na ijay cross. Amin dagijay kontra kada tayo ijay linteg. Amoy gamin din man ni Jesus ito'y amin nga basol against the law or amin nga declare tilinteg nga basol ijay Garden of Eden ken the law of Moses inalan amin ni Jesus. Ken amin nga penalty ti sin kas i-declare ti law inalan amin ni Jesus. Jay punishment ti sin was laid on Jesus. Tapno sika hanga sika ti ma-charge. Okay. Dadya gamin ti revelation na di jay eh.
Ngamno, basbasam lang de jay, ngahaan ka umaking ka ti Revelation. Ano ang maawatan? Sige, mapantayo di Isaiah chapter 53 verse 1 to 12. Diretso niya, basaan tayo amin. Dito'y di prophecy na Isaiah, nangyari dito'y time ni denggan yung analain dito'y no kaya't yung timaagasan. No kaya't yung ma-set free kini Satanas. Because saan ka nga ma-set free gapo di muscle mo? Ano ka ma-set free gapo di among nga verses nga haan mo nga mo di finished work ni Jesus nga panang-conquer na kini Satan for you. Ura ka sa kasaut ka, haan mo nga muna ito'y handa ka nga denggan. Are you getting something? Ura may sa ka nga born again. Nuhan mo nga muna ito'y handa ka kabutang. Tati kabutang na, jay panakaamom ti truth. So no wonder nga even pastors handa makakakasout ti demonyo because they do not know the finished work of Christ. So ako nada awan sagot ko. Sagot nga. He died once and for all. That is for all believers. Sige, Isaiah, chapter 53, beginning verse 1. Remember ni Jesus ito ni Jesus, yung mangyari kay ni Jesus, ket nangyari ijay cross. Okay, sige. Nothing but purpose to him. He was despised and rejected among men of sorrows, acquainted with his spirit. We bear our wrath on him and looked another way. He was despised and made a carrier. Okay? Okay punishment. Yung munti tao, pinanis ni Apo Diyos. Pero, kada tayo gayam, reason, tayo innocent ni Jesus. Okay, tuloy, verse 5. But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. Kita nyo, naduyok. For our rebellion. Panay awin, for our. Crushed for our sins. He was beaten, nababaut, so we could be whole. That we could for our body, for our healing. He was whipped. Na babaut mo lang, tapno maagasan tayo. Nabugbog, tapno mapasalon na tayo, spirit, soul, and body. Hallelujah! Nasugsugat para ti physical body. Okay, verse 6. All of us have strayed away. We have left us paths to follow our own. Yet the Lord laid on him the sins of us all. Pause. Yet, the Lord, the Father, laid on Jesus the sins of us all. Kita nyo na jay punishment nga i-declare ti law nga ti makabasol dapat mapunish, dapat mabitay, dapat madusa. Jay punishment ti law in kabil ni Father God kini Jesus for you. Nothing left on your charge. Handa kan nga charge and if you believe. Because amin nga punishment in kabilan ni Father God
kini Jesus ijay cross. So thanks to Jesus and to His finished work at Calvary. Because all my punishment was laid upon Him. So nothing left on my charge. So want mang charge kanyak because ni Jesus tinangala ti charge iti amin nga punishment. That's for my healing. That's for my sorrow. That's for my poverty. So I want to write the poverty nga mang charge kanyak. Why? Napan kini Jesus. So I am saved. I am redeemed. I am delivered. You are healed, delivered, saved because of the punishment of Christ. So I want to write the law nga mang punish ken ka tainala ni Jesus. That is for past, present, and future nga punishment if you believe. That's for your healing. Kita nyo tiya mulang tinaduma, sin. Inala na ti sin, yes. But even the penalty of sins, inala na ijay. Isuna tinapanish, ijay penalty of sin, tapno saan ka si katima charge. So I want to write the law to condemn you. If you are a believer, you are saved, redeemed, free. Rumarkan di kulungan. Hallelujah. You are now free. Kasi di kasana na dyan. Meditate these things. Di punishment tilo, inalan amin ni Jesus. Ijay nga naabak ni Satan. Tati ayan ti power ni Satan, so na jay mangidardarom. Ijay heaven, accuser, prosecutor. No ada makabasol ti lintag, inay darom. To saan ta? Nakabasol. Ngamla mom da jay naramid ni Jesus, agawam ti mapan ng kin ni Jesus, thank you, Lord, for what you have done at Calvary. All punishment for my body was laid on you on that cross. Ijay na ka nga ipatan. Hallelujah. Boris, rheuma, stroke, high blood, diabetes, pagkabulag, pagkaumal, pagkabingi, cancer, amin na jay nala na jay cross. So awan right ti sino man nga mang charge ken kan, tanapanan ken ni Jesus. Dito kaya't nasa uwan liyay. Hallelujah! So nga inabak na amin jay cross. Sabalin tumatikas sayo gamin lo kararag kayo. Aba Diyos, ang moment makikimgimo nga. Makitatay sakmat abo. Apo Diyos, di pa numatayak at andang ito ko nanti tao. Uray anak ko nanti tao. Noan mo nga mo titurut. Katipunpunda ka adi. Tatin nakaabakan din Satanas, nakaabakan ti poverty, nakaabakan ti curse, ijay cross amin nga naabak. So anuhan ka nga ijay, nga mang-abak ka nakwada, you are out of line. Are you getting something? So nga ijayak nga kiklaim ka na yak, I will live, I will not die. No charge. Sino kayo kumatimang charge? Si Father God. Di nga ron charge tayo kumain. Panakin ni Jesus.
Di ma-charge lang, di magmadmadi kini Jesus. Tehaan nga mang believe. Ngam na tayo nga nang believe, handa tayo nga charge sa ni Diyan. Arabahaya rabose. Hallelujah. Woo! Kasano ko mga charge senda ka? Han nga mabalin nga maminduwa tibayad. Mamingsan lang tibayad. Hanon nga ulitan pa ni Jesus. He died once and for all. That is more than enough for us. Rabahaya. Ijay ka mag-claim. Amen. So nga, in baklay na jay sin and the penalty of sin. Nothing left. Awanan tinabati ijay charge mo. Awanan tin charge takin ka nga bill. Because He paid it all. Iso nga dapat dayawom ni Jesus. Pasalamat ka ijay cross. O nagpasalamat ka kini Jesus nga natay ijay cross. So na jay bagbagak, handa ka ma-penalty Satan. Awan ti right mo mag-bill penalty ka na. Napan-amin kini Jesus. Amin nga penalty ti sickness and diseases as for my body. And nala ni Jesus ijay cross. So I am healed. I am free. Awan ti right mo ngag bisibisita. Nabayadanan. Now and forever. Always. Sabali kami. No, na tinaboris ka. Awanan. Sakag papalikot-kot ni dyan. Yung kalang gumatangan ti daya tabs, no awan mo lang i-apply mo. Matay ka nga, awan ti lablaban mo. Papudot ka na lang ti kipakset kalangan ti bagas. Tay numom, agas ti lalakay. But I encourage you to believe. Hallelujah! So, ijayak pa nga, baga nga I'm a millionaire, multi-millionaire. I am healed. Idin matak ti buyoy, I am healed. In matak iti kap, I am healed. In matak itagdanom ti bara, I am healed. The same stripes. That's enough. That is yours. Anya gungguna na piman. Ni Father God nga mismo nang ikabil. So guys, istorya ka na kayo. Ti under the law ni Moses, ti sapsaplit 40. Ha? Pero di sinaplit na ni Jesus 39. Tamabutang da mga no sumubra. Isuda ti kinbasol. So nga 39. Amen? So kurang ti maysa. Tadadjay, bayad met ti basol iti Garden of Eden, jay law iti Garden of Eden, kaya jay tinakairamanan ti amin nga tao, kailangan maibayadan. So lang at binayadan ni Jesus, law ni Moses. Tapang Israel lang di ay. Kailan bayadan na jay law iti Garden of Eden. So nga, iti adan so na jay cross, ni Father God, tinangikabilan iti penalty kini Jesus. Jay one blow na, kabil namin nga sakit. Amin nga poverty jay. So nga na jay ti makaiporti, jay panangtira ni Apo Diyos, kini Jesus iti cross. So nga nabayadan jay Garden of Eden ken jay law of Moses completely.
Dagi jay ti revelation ti gospel. Jay ti kabutbutang ni Satan. Nga maamuan ti believer. Iso nga ilamlamang na bulbulaga na isuda ti gospel iti 2 Corinthians 4:4. So nga kada kayo, anyo nga alaw nga mabulag kayo jay. Karalag yukit di nga may reveal. Siya kalabahan. Amen! The penalty naman ni Jesus. Penalty the curse. Penalty the poverty. Penalty the sakit. Penalty iti impierno. Penalty amin na gidyan. So nga dinatay, napan di impierno. Nga dinagungar, napan di heaven. Nagtugaw di makanawan ti Ama. Far above principalities and powers. Ephesians chapter 2, verse 5 and 6, amin nga believer, nakipagtugaw na ijay nga authority. Amin nga believer. So amin nga believer, ada authority na. To cast out sickness and diseases, to cast out devils. Amin nga believer. Believe you ba in workout ni Jesus kada kayo di cross? So amin nga mang believe it you have the power. So ano adamat ti buburi sa akat in Jesus name kukuna mo ta awan ti i-charge yo kanyak na pan ni Jesus at ay di cross. No damat triyo maakat in Jesus name. Gradual man, wano instant, kasana kag-work, at least amum. Nukasla ka pobre, kasla ka mabangbang karap, nalpas ti kinapanglaw di cross. I am now rich and blessed. Kastalaeng, the gospel very simple. Narami lang tinadoma complicated. Pero very simple, maawatam. So that's it. Nga po Diyos mapadayawan. So apply. Apply. I-apply yun dyan negosyo yun. I-apply yun dyan sarili yun. Hallelujah! Anyo ibaga nakarkarkaro gamin. Say sakit ko, ngamsika. Awan tinakaro dyan. Nakarkarkaro dyan narik na ni Jesus. EJ Cross. Okay, let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, thank you for more revelation of this gospel. Ituloy mo, Father God, nga reveal. Karag ito'y congregation. Tapno'y likasta, amin kami, ket ma-open kami. Ket may apply mi de sarili mi. Tati kinunam de saom, da kami timang resist, iti devil ket he will flee from us. Haan nga sabali ti mang resist, no di ket di personal, nga biyag mi, mabalin mi nga resist. Father, ituloy mo kay pakaawat ka dagitoy. Dagityangen workout ni Jesus kadakwada. Tapnoy jayda nga ag-trust. Jayda nga ag-stand. Handa nga ag-stand, ijay sarili da kakayahan. Takinunami jay saom, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. So, da kami ditoy, nga mga adal na ag-trust kami lang kay Jesus and His finished work. So, salamat, Father, nga amin na gito yung nagdengag, kat sika, timang open ti mind, heart, can oray pay, dagit yung 5 senses na, tapno makita na ito'y. In Jesus' name, Amen. Palakpak ni Jesus.